Продолжай дегендей. Бул өлкө бүт эле кымбат болуп кеткен да. Спецвоенный операциядан баштап продуктылар, товарлар почти 50, 40, 60% кымбаттап кетти. Ой, елки десе өлө отмеле муз тимеле. Е. Не вертолет бу. Кызык да. Там кармап. Пока не потрогаешь, не успокойся деген. Бүгүн тиги братчикаларга машинени салды. Кечирим сурады. Кечирбесиңер ошо андай дегенде. Эми апашкаларыма тиги магазинди көрбөс коюн, апашкалар магазин дегенде. Жакшы көрүшөт да көрүнөт. Телешка. Билесиңер да 4-күн тиги нанга скидка. Нан бердим, эмне деп коет, Франц пан деп коет. Бир тиын түшүрүп койт. Так, эмне дейт? Бул черешнянын кепкенеде черешнянын Баткендин балдары тиги мен Кыргызстанга барганда мага черешня угощать этилчи. Мен акчасын төлөп берем. Так, банандар да кымбаттады. Кивиңер кереги жок. Картошка, пияз да кымбаттады. 148 качан дем онда чүпүрөгөн эме 148 йен эле. 100 йенден ашпачы. 100 ай болсо канча экен? 100 айың 60 йен болчу. Ничего, да, 98 йен экен 100 ай. 100 ай деп коем. Деп арбузуңар. Бул арбузуң 32 миң, почти $20. Сары арбуз да. Айла жок, мына мондай жеп атабыз. Американский тиги ашандагы даамы жок сөөгү менен, косточкасы менен. 100 граммы 108 йен. Так, кондор дагы. Бир кону $1 деп койгула. Ой, $10. $9. Так, ладно. Көп сөз боксос дегендей. Наңгарал. Картошка деп ким айтат муну арасаң? Көбөлүп кеткен картошка мынакей. Ушул картошкалар 100 йенден болчу. Азыр болсо мына могу көгөрүп калган бир чыпырайган бир эмелерин 106 йен. Көңү жакшылары 200 йен. Пиясың да кымбаттады. Мунун деген 100 йенден болчу мурун, 500 йенге чыгып кетти. Может только очищенный. Тазалап сатып башташыптыр балдарга дейт. Кутуби, ошондой эле жейсиң дейт. Айла жок анан коньяк-муньяклар жейсиң да. Балыгы да кымбат. Французский кухня келип турмун, көрдүңөрбү? Замын вакуумный эме салып коюп кеткенчи, тамакты даярдап туруп. Түрлүү балыктар көрдүңөрбү? Окунь деп. Мына ушу караганда эми ушуну жейбиз да. Тамак жасагачы ушуну алып келип тиги микроволновкага салып чин деп туруп. Көрүп туруп. Суши, суши стек да. Бүт камера эме. Потолоктун баары бүт камера. Кара точкалар көрүп турсаңар, бүт камера. Да, кола ошондой эле мынакей 188. Жок 200 чыгып кетти. Бааны 106, 158 болуп аткан. Почти 200 чыгып 1,5 литра. Это получается, куда билет, $1 156, 58 чыкты.
Бир жер жакшы мындай. Чай да кымбат биякта. Так, индийский чайың аякталды. Ахмад чай. Кофе. Мынакей. Липтон деген чайың бар. Мынакей. Липтон деген чайың бар, пакеттегиси. Почти 500 сом. Блин. Ашандан алып келген чайым төнүп калат. Bu итальянский емелер сонун олар. Могул жаңы чыгыптыр, жок болчу. Так, ума дейт, ремон дейт. Лимон менен спагетти жасап коюптур. Ты смотри, бул да жаңы чыгыптыр. Вообще красота, пеперончино дейт. Тиги Вася экөөбүз тиги ашандан жегенчи. Көрдүңбү? Май менен дейт, бата дейт. Түрлүү икра менен. Мантылар, жок удондор. Кышында, жайында японецтер мына мону жешет. Тиги соусу бар, каякта калды соусу. Соус менен муну кайнатып эле тинеке суудай шупуртуп шүр деп ичип алышат мунучу. Сомен деп коет. Тонкий эме камыр. Соба деп коет, гречневый. Все так турат, да? Шой менен эле мустатып эле жей беришет. Ичти курсакты мустатып. Анан ырак болуп жатып калса тоңуп коюпчу. Мустак тамак жебеш керек по идее. Так, мына нанга келдим. Так. Бир жумага 4 алайын койгон. Баамды 3 алып койсом жетпей калып сылың болбодум. Так. Это бул не экен? Бул надо, не надо. Еще. Аны тиги жаңгагы менен бар эмес беле? Жаңгагы менен жок. Все, вот пролет. Деп булочкаларчы. Не экен? Бата чикен каре дейт. Мына нанын ичине каре тегип койду индустар. Ладно, все, нан алдык. Кереги жок, сүтүңөр 1 литр сүтүңөр 235. Билбейм канча санайт. Канча санап койгулачы, 235 канча болот. 1 литриңер. Айран да бар, тиги айранда көрөсүз го. Бул тиги йогурт деп коет, эмне? Добавкалар менен түрлүү. Экини алып коюш керек. Жок. Экини алып коеюн. Мына йогурттар. Так, значит, йогуртуңар деген почти $1 болот экен, 159 чыкты да. Так, 400 грамм. Түрлүү сахар, без сахара, анан добавка, анан бирдемелер, анан хачимица, анан эме деп. Самый сметана мынакей могул. Самый сметананын ордуна мына греческий йогурт деп коет. 257 почти $1.50 же 30 центпи. Короче, байкеңер соктура берет, силер өзүңөр санап койгула. Тиги сыр да кымбат. Ладно, кеттик. Май да кымбат. Мынакей май, сливочный май. 527, 200 грамм Хоккайдо. Тузу менен, соленый масло. Бары маскачам, бизде корона тиги вирус чыкты деп атпайбы? Ал вирус деген колуңарды булар деген неме? Булар деген 4-5 вакцина алышкан Pfizerчы. Анан иммунитеттер өлгөн булардын. Иммунитет өлсө, кичине эле мындай бир жерин кесип алса эле все. Заражение өлүп атышат. 800 киши өлдү. Силер кыйынсыңар да, силер тиги оорубайсыңар дейм да. Так, ладно. Кереги жок. Вообще-то муну алып коеюнчу.
Так, чайға. Мындан не екен бұл, амай дейді. Бұлчы балық дейді. Үлкі жетеді көден. Үлкі жетеді. Торт керегі жоқ. Онигири керегі жоқ. Тияқта біреу мен танып қалды ғой, арғада диттей прям. Тияқта суши жасаған аял. Өстері алаңдап мені арғада тұтым. Ну все вроде. Нан алдым, йогурт алдым, мұны алдым, кеттік. Чайдың түрлері бар бұнан. Чайды да көрескен. Бұл не екен? Ойы, бияқ машинескі контур ой. Не, машина ой, жемне. Дырын деп айдайды тұр ой. Вот. Ты смотри, блин. Поезд тұр ой, не помню. Кирин дейді. Блин. Қой, ладно, кеттік. Теге пиво алсаңар, мұндай добавка консерва қошып қойды, көрдіңер? Сарбис. Чаттап қойды. Саке керегі жоқ дейді. Кеттік, все, ладно. Анан теге мен стримге шыққаннан мен су içем, газировка. Саке içпейм. Саке вообще, арақ вообще içпейм. За 30 жыл болды. Бұл ақы самообслуживание. Тұрып іштейді көрінер қасы. Жөтілген манқа ұшпасын деп көрінер. Все, кеттік. Күйлер не? Любовь болып жатыр прямо, бір-бірін тұтылашып. Айға, любовь болып жатқан тұр. Еркелетіп тұмады. Қой, ладно, ежешкалар, рахмат. Кеттік. Үйге бар, тамақ жейді. Аяғым құрдақ тастап қойған. Қайнамат өтес. Жүде пакет бұнып қалып тұрмын сұмкамды. Эко пакет деп қойды. Машинаға аттырып қойым. Ну да. Шындай байкингер, шындай хулиган көрінеді. Тарс еттіріп. Тегеме чолып өткен тұр ой, теге пиваның немелерінің, крышкаларын. Біреу бір енден болады. Блин, шавашка салып тұр, қиын ай. Деп күн ысығандан мұнаке көрінер мұндай зонтик. Зонтик мен айдап. Блин, не ғана ойлап шықпайды. Так, ладно, кеттік.